Amakuru Now TV, we are to give you update. twongeye kubasuhuza ko ndumuntu ko cyako mu gihe YouTube reka twizere ko meze neza cyane aho rero ngo ayikaze ku makuru aramutse avugwa muri iki gitondo ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2026 muri studio muri kumwe na Fisa da Silva. Amakuru yacu araza kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu gihugu cy'u Rwanda turaza kubabwira icyemezo cy'urukiko cyasohotse nyuma yaho rero hari hamaze igihe haburanishwa urubanza rw'umukozi wa Sako uregwamo gusambanya umugore we ku gahato. Uraza kuba wamenya ibikubiye mu myanzuro urukiko rwasohoye nyuma yo kumva impande zombi ndetse n'igihano cyahawe uno mugabo rero wari ukurikiranweho icyaha cyo gusambanya umugore we ku gahato, akaba rero yari umukozi wa Sako. Uraza ko wamenya byinshi bigiye bitandukanye, imyirondoro ye ndetse n'igihano yahawe ni ikihe. Uraza kuba byose wabimenyera muri aya makuru. Wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana no makuru paka ageze ku nsozo uze kumenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Muri aya makuru kandi turaza kuba twabagezaho inkuru y'incamugongo y'umwana mutoya warohamye mu cyuzi. Uraza kuba wamenya imyirondoro y'uyu mwana ndetse rero uze no kumenya ibingibi aho byabereye, akagari, umurenge ndetse n'akarere. Uyu mwana rero warohamye muri kino cyuzi rero akaba yarohamye ubwo bari mu biruhuko bya vakansi rero igihembwe cya gatatu. ubwo rero uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. we nuze kuba wajya kure turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Hanyuma rero turaza kuba twajya hanze y'u Rwanda tuze kujya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho rero FARDC yarashe umurwanyi ukomeye wari wariyise General Herode. Uraza kuba rero wamenya uyu mujenerali wundi yakoraga iki, yari afite izo nshingano, niye mpamvu yatumye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimurasa. Uraza kuba wabimenya muri aya makuru. wowe nuze kuba wajya kure turaza kubikugezaho mu buryo burambuye. wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana amakuru paka ageze ku musozo. uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Turaza no kuba rero twajya mu gihugu cya Uganda aho ababyeyi 25 bahanishijwe igihano cyo gusukura sitasiyo ya polisi. Uraza kuba wamenya impamvu nyamukuru yatumye bano babyeyi 25 bahabwa kino gihano, nibihe byaha bari bakoze. Uraza kuba wabimenyera muri aya makuru. we nuze kuba aho wajya kure turaza kubigaruka mu buryo burambuye. Niyo mpamvu ngushishikariza gukurikira ano makuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi twaguteguriye kuri iyi nkuru. Turaza kuba kandi muri aya makuru twabagezaho amakuru agezweho ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. bimeze bite kuri iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya? Nuko rero abantu 6 bishwe mu bitero Uburusiya bwagabye. Uraza kuba wamenya ahantu habiri rero Uburusiya bwagabye bino bitero simusiga byarangiye bihitanye abantu 6 ndetse n'umubare w'abakomeretse. Uraza kuba wawumenyera muri aya makuru mu buryo burambuye ndetse uraza no kuba wamenya icyo igihugu cya Ukraine kivuga kuri bino bitero Uburusiya bwagabye ku gihugu cya Ukraine. Uraza kuba wabimenyera muri aya makuru. Rero amakuru yacu agiye kwibanda kuri izo ngingo z'ingenzi maze kubabwira haruguru. hagati aho ngaho mbere yuko twinjira mu makuru mu buryo burambuye, reka mbanze mbasabe niba ari bwo bwa mbere udukurikiye kuri n'umuyoboro wa YouTube witwa Amakuru Now TV, nkusabe gukora subscribe. nyabuneka mukore subscribe muri benshi aturebe ko twazamura umubare w'abantu badukurikira cyangwa se bakurikirana ibiganiro atugenda dukiraho umunsi ku munsi. hanyuma ukande subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo igihe cyose adushyizeho amakuru uhita uhabwa notification muri phone yawe, hanyuma ube uwa mbere mu kumenya uko isi yaramutse nuko yiriwe. hanyuma ikindi nuko ugomba ukanda like na share na comment, hanyuma ukanakurikira n'ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube channel, dore ko bimaze kuba byinshi kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. niba ari bwo bwa mbere rero wari ukurikiye no makuru yitwa Amakuru
yo kuri YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Reka nkubwire ko ari amakuru rero abageraho mu masaha mu gitondo ndetse no mu masaha ya kumugoroba kugira ngo umenye uko isi yaramutse nuko yiriwe. Hanyuma ikindi nuko hagati aho ngaho tuba tugenda tubashyiraho n'andi makuru agiye atandukanye, ibintu karushaho kugenda neza cyane. Reka rero nongere nguhe ikaze muri aya makuru, aho rero turi kumwe n'ivuriro rero ryitwa Isaro Medical Clinic. Iri ni ivuriro rero rigufasha mu kuba rero byagukurikirana mu gihe wahuye n'ikibazo cy'imvune, rero rikaba ryanaguha n'ubuvuzi busanzwe. Rikaba rero ryita ku ndwara zifata amenyo ndetse rikaba rinatanga serivisi zigendanye n'iza laboratoire. Rero ivuriro Isaro Medical Clinic rikaba rikorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, hafi na stade y'akarere ka Nyanza, aho rero izi serivisi zose ushobora kuba wazihabonera. Rero ivuriro Isaro Medical Clinic bakaba bakubwira ngo together for better health, aho rero ari bo turi kumwe muri aya makuru. Reka nizere ko rero abantu bafite ibibazo by'ubuzima mugiye gutangira kujya mubagana, dore ko rero bakorera mu Majyepfo mu karere ka Nyanza, hafi na stade y'akarere ka Nyanza, aho rero ari ivuriro ryitwa Isaro Medical Clinic. Bafite serivisi nziza kandi zirihuse, aho rero bakubwira ngo together for better health. Reka rero tuguhe ikaze rero mu buryo burambuye, aho rero amakuru yacu tugiye kuba twayahera kuri aya makuru. None nk'ibisanzwe tugiye kuyahera ku makuru avugwa mu Rwanda, mumaze kubimenyera. Reka rero amakuru yacu tuyahere mu butabera. Hafashwe icyemezo ku mukozi wa Sako uregwa gusambanya umugore we ku gahato. Urukiko rw'ibanze rwa Ruhango rwafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo iminsi 30 umukozi wa Sako, bakaba bamwitabwira Mana uregwa gusambanya umugore wari umukozi wo mu rugo baturanye. Uriya uregwa afite imyaka 23 y'amavuko, aregwa ibyaha bitatu ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gukubita cyangwa gukomeretsa undi ku bushake, n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Ibyaha bikekwa ko byakozwe byabereye mu mudugudu wa Buhanda mu kagari ka Nyakongo mu murenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo. Ubushinjacyaha buvuga ko uriya musore yagiye mu rugo ruturanye n'iwabo arakomanga, arakingurirwa, ajyana umugore usanzwe ari umukozi wo mu rugo mu ishyamba, aramukubita ndetse anamusambanya ku gahato. Ubushinjacyaha buvuga ko uriya mugore yagize ibikomere mu kanwa, ku mubiri anakurwa ibyinyo ndetse anabyimbirwa. Ubushinjacyaha buvuga ko byamenyekanye kuko uriya mugore w'imyaka 30 yatabaje, maze abantu baramutabara barimo na daso. Ubushinjacyaha bwasabaga uriya musore ukiva iwabo yakurikiranwa afunze by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje, kandi hari impungenge ko yakotsa igitutu abatangabuhamya cyangwa akaba yatoroka ubutabera bitewe n'uburemere bw'icyaha akurikiranweho. Uriya musore uregwa yemereye imbere y'urukiko ko yasambanyije uriya mugore, babyumvikanyeho kandi bari basanzwe basambana, agahakana ibyaha byose aregwa, asaba ko yaburana ari hanze cyangwa adafunzwe. Metre Karurunga Salumu uwunganira uriya musore we yasabaga ko umukiriya we yafungurwa by'agateganyo. Metre Karurunga Salumu avuga ko kuba uriya mugore yari afite ibikomere nta gishya kuko yasambaniraga ahantu hari amawe, hari rero imifatangwe, bityo atari muri hoteli ku buryo batari gukomereka. Yanavuze ko uko gusambana byamenyekanye bitewe n'umwana wari mu rugo, nyirabuja ahamagaye kuri telefone maze telefone yitabwa n'umwana kuko ari we wari uyifite. Nyirabuja ageze mu rugo abura umukozi, maze umwana ajya kumwereka aho yabonye anyura, niko kubavumbura cyangwa se kubagwaho gitumo. Rero ikindi wamenya nuko wamenya nuko isoni nyirabuja zamwisha, avuga ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Aho rero Metre Karuranga Salumu ashingira ku mukiriya we aba
umukiriya we aba iwabo kandi akagira akazi ndetse yari umunyeshuri, asaba urukiko ko yakurikiranwa adafunze kuko adashobora gutoroka ubutabera. Maître Karurunga Sarunu kandi yabwiye urukiko ko uriya mugore uregwa yari mu nzira aza avuza induru ku byo yavugiye mu bugenzacyaha no ku bushinjacyaha, akemeza ko bari bumvikanye ko bajya ngo mu ishyamba bagakora ibyo bakora. Urukiko rwiherereye rusesengura imyiregurire y'impande zombi, rufata icyemezo ko ikirego cy'ubufatanyacyaha gifite ishingiro. Icyemezo cyarwo kivuga ko rusanga hari impamvu zikomeye zituma uriya musore akurikiranwa afunzwe by'agateganyo igihe cy'iminsi 30. Rero amakuru umuseke wamenye nuko umugore wareze ibyo kwivuguruza yaje kubyanga. Umusore uregwa ntiyanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko, biteganyijwe ko ashobora kuzabijurira. No gukomeza tukabikurikirana tukareba aho bishya bishyira. Umwana wari mu kigero cy'imyaka mike cyane yarohamye mu cyuzi Nyanza. Umunyeshuri ari mu biruhuko mu muryango we yarohamye mu cyuzi, umubiri we ukaba ugishakishwa. Ku itariki 15 Nyakanga 2026 ahagana ku isaha y'isa 5 z'amanywa nibwo uriya mwana yarohamye mu cyuzi cyitwa Base ku ruhande ruherereye mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Kiruri mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Waguye mu mugezi yitwa Irasubiza Benoit uri mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko, yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Rero wakurikiranye aya makuru yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu mwana yari yaje mu muryango mu biruhuko bikuru by'amashuri ajya koga ararohama mu cyuzi cyabase. Umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko kugeza ubu umubiri we utaraboneka, aho rero bakigerageza kuwushakisha. Rero amakuru yacu reka tuhite tuyakomereza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko FARDC yarashe umurwanyi ukomeye wari wariyise General Herode. Umwe mu barwanyi bakomeye mu ntara ya Ituri wari wariyise General Herode yapfiriye mu mirwano umutwe w'abarwanyi wari uyobowe aho rero barwanagamo n'ingabo za Kongo arizo FARDC. Kakani Tondabo Edouard uzwi nka Herode wayoboraga umutwe w'abarwanyi bise Front Patriotique Intégrée du Congo yishwe mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane. Kuwa kane rero mu gitondo humvikanye urusaku rw'amasasu bya hato na hato mu gace kitwa Nyankunde n'inkengero zako, ari naho uriya murwanyi yiciwe. Ubushyamirane hagati y'umutwe w'abarwanyi witwa FPIC n'ingabo za leta ya Kongo bivugwa ko bwaguyemo nibura abantu b'abarwanyi be bamurindaga bagera kuri 6 nk'uko bitangazwa n'amasoko y'amakuru agiye atandukanye. Cyakora ingabo za Kongo zahakanye ibyo kurwana n'umutwe w'abarwanyi ba FPIC unazwi ku izina rya Tichia Kilima. Rero mu itangazo ryasohowe n'ingabo za Kongo ku wa kane tariki 16 Nyakanga 2026, FARDC yamaganye ibirego bishinja abasirikare bayo kugira uruhare mu byabaye mu ijoro ryo ku wa gatatu tariki 15 Nyakanga 2026 bibera ahitwa Nyankunde. Hanyuma umurambo w'uriya murwanyi witwa Herode wajyanwe ku bitaro bya Bunia kugira ngo bakomeze bawukorere isuzumwa ryimbitse. Hanyuma amakuru yacu tugiye kuhita tuyakomereza mu gihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda bimeze bite? Ababyeyi 25 bahanishijwe gusukura sitasiyo ya polisi kubera kutita ku bana babo. Ababyeyi 25 bo mu gace ka Oromo mu karere ka Kitangumu muri Uganda bategetswe gukora imirimo nsimburagifungo nyuma yo gutuma abana babo kubafatira amasuka yo guhingisha nyamara ari amasaha y'amasomo. Rero bahaniwe kutita ku burere bw'abana babo. Iki cyemezo cyafashwe n'igipolisi mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'abana bata amashuri ndetse n'uburangare bugirwa mu ruhare n'ababyeyi babo bana.
ababyeyi bashinjwa kuba barohereje abana babo gufata amasuka yo guhinga yatanzwe na leta aho kujya ku ishuri yabo nk'uko byari bikwiye. Abana 25 bafite hagati y'imyaka 9 na 14 y'amavuko bafashwe ku itariki 14 Nyakanga 2026 ubwo bari baje kwifatanya n'abandi bantu benshi bari bagiye gufata ibikoresho by'ubuhinzi byatangagwa na leta ya Uganda. Mu gihe babazwaga n'igipolisi, abo bana bavuze ko bari boherejwe n'ababyeyi babo kugira ngo babafatire amasuka. Umuyobozi wa polisi wa Oromo Patrick Ongomo yavuze ko iperereza ryagaragaje ko abana 5 muri bo bari baramaze kuva mu ishuri, bamwe bakaba barabiretse bakiri bato bafite imyaka 8 gusa. Abana bamaze igihe gito kuri sitasiyo ya Oromo mbere yo kurekurwa. Igipolisi kandi cyafashe indangamuntu z'ababyeyi bari bahaye abana kugira ngo bazikoreshe mu gufata ibyo bikoresho, gisaba ko ababyeyi ubwabo bajya kuzizanira. Igipolisi cyari cyahamagaje ababyeyi bose uko ari 25 ngo bitabe kuwa gatatu, ariko hitabye ababyeyi 7 gusa. Aho kubashyikiriza ubutabera, abashinzwe umutekano bahisemo uburyo bwo kubigisha inshingano zabo binyuze mu mirimo nsimburagifungo. Buri mubyeyi yahawe ahantu hangana na metero 30 kugera kuri metero 100 kugira ngo ahasukure mu gihe cy'iminsi 3. Iyo mirimo irimo gutema ibyatsi bimaze gukura cyane hafi y'ibiro by'agace ka Oromo, ku biro bya polisi ndetse naho umuyobozi w'ako gace atuye, harimo kandi no kuhakubura hagasa neza cyane. Ugomo yavuze ko iki gihano kigamije kwibutsa ababyeyi inshingano bafite zo kurera neza abana babo no kubafasha kubona uburezi. Yongeyeho ko ikibazo cy'abana batiga gikomeje kwiyongera, gikomeje rero kwiyongera muri kariya gace, aho bamwe bakunze kugaragara bazerera mu masoko aho kuba bari mu mashuri bari kwiga. Umuyobozi ushinzwe umurimo mu karere ka Kitungu Joyce Adure nawe yavuze ko uduce twa Oromo East, Kite na Makora dukomeje kugaragaramo abana bakoreshwa imirimo ivunanye. Yavuze ko imiryango imwe ijya ahari imirima mu gihe cy'ihinga igatwara abana kugira ngo bayifashe kubera kubura abakozi. Hanyuma rero abayobozi basabye ababyeyi gushyira imbere uburezi n'imibereho myiza y'abana babo, baburira ko kutubahiriza izo nshingano bishobora kuzatuma hafatwa izindi ngamba zikomeye mu gihe kiri imbere. Rero amakuru yacu tugiye kuba twayasoreza mu makuru agezweho ku ntambara ya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya, aho byongeye kurasana ibitero bya kajije umurego. Ibintu byakomeye mu gihugu cya Ukraine. Abantu 6 bishwe mu bitero by'Uburusiya byibasiye Somyu na Odessa. Nibura rero abantu 6 bishwe mu bitero byagabwe n'Uburusiya mu mujyi wa Samne na Odessa muri Ukraine, mu gihe intambara ikomeje gukaza umurego ndetse n'umubare w'abasivile bahitanwa n'imirwano nawo ukagenda wiyongera umunsi ku munsi. Mu mujyi wa Samne uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ukraine hafi y'umupaka n'Uburusiya, ibisasu 6 byaguye ku bitaro no ku zindi nyubako z'abasivile. Ibyo bitero byahitanye abantu 3, abandi 17 barakomereka. Abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro bahise batabara bazimya imodoka zafashwe n'inkongi y'umuriro imbere y'ikigo nderabuzima cyari kibasiwe, mu gihe abandi batabazi bakuraga abarokotse mu nyubako zangiritse. Guverineri w'intara ya Sumy Olei Ahorvo havuze ko umwe mu bapfuye yakomeretse bikomeye ku buryo byari bitarakunda kumenya umwirondoro we. Mu majyepfo ya Ukraine kandi mu mujyi w'icyambu wa Odessa, abandi bantu 3 bishwe nyuma y'uko misile z'indege zitagira abapilote byibasiye ibikorwa by'inganda. Ibyo bitero byateje inkongi y'umuriro mu bubiko bw'ibicuruzi warehouse ndetse binangiza amakamyo menshi muri cya gihugu cya Ukraine. Guverineri w'intara ya Odessa bamwita Olekiapa yatangaje ko aka karere kamaze iminsi 5
yikurikiranya kagabwaho ibitero bihuriweho na misile na drone. Yavuze ko ibyo bitero bikomeje kwibasira ibyambu ndetse n'ibindi bikorwa remezo bya gisivile. Ibitero bibaye nyuma y'umunsi umwe umuryango w'abibumbye Loni utangaje ko muri Kamena 2026 umubare w'abasivile bishwe muri Ukraine wageze ku rwego rwo hejuru utigeze rubaho mu mezi ya Kamena kuva mu myaka 4 ishize. Loni ivuga ko ibi bigaragaza uburyo ibitero by'Uburusiya bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage mu gihe intambara ikomeje gukaza umurego. Kuva Uburusiya bwatangiza ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine muri Gashyantare 2022, imijyi myinshi yo muri cya gihugu cya Ukraine yakomeje kwibasirwa n'ibitero bya misile na drone zitagira abapilote bikangiza ibikorwa remezo. Nubwo impande zombi zikomeje ibikorwa bya gisirikare, amahanga akomeje gusaba ko habaho ibiganiro by'amahoro kugira ngo harindwe ubuzima bw'abasivile no guhagarika iraswa rikomeye rikomeje gusenya igihugu cya Ukraine. Amakuru yacu rero nahanga tuyasoreje bakunzi bacu bakadasohoka, mwari mukurikiye ano makuru mu buryo burambuye. Amakuru yacu yo muri iki gitondo nahanga tuyasoreje. Hagati aho ngaho reka mbasabe niba aribwo bwa mbere ukurikira ano makuru ndayango ngumbwire ko amakuru yacu acaho mu masaha mu gitondo kugira ngo umenye uko isi yaramutse no mu masaha ya kumugoroba kugira ngo umenye uko isi yiriwe. Hanyuma rero niba aribwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV, ndayango ngumbwiye ko ari YouTube channel rero ikora amakuru ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Hagati aho ngaho rero reka ngusabe gukora subscribe ugakanda kunzogera, hanyuma ugakanda like na share comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane, ugakomeza no gukurikira n'ibindi biganiro twamaze gushyira akuru no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Reka ngushimire wowe watangiranye natwe kuva dutangira no makuru ko yatejeje ku musozo, hanyuma indi sangwa y'amakuru mu masaha ari imbere. Nanagusaba nyaboneka mukore subscribe muri benshi kugira ngo uteye ko twazamura umubare w'abakurikira ibiganiro byacu yaba iby'amakuru ndetse n'ibindi biganiro twamaze gushyira akuru no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Reka nshimire ikipe ngari ya Fistobi Entertainment yamfashije gukusanya no makuru, amfashe ku buhanga bw'ibyuma ndetse n'abagiye kumfasha kuyauploadinga. Bose bakomeze bagire ibihe byiza. Hagati aho ngaho namwe mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikrofone ya mbere mwari kumwe na Fisto da Silva. Hagati aho ngaho Imana ikomeze ibatize ubuzima n'amafaranga kandi muhahe muronke, ariko mwibuka no gukora subscribe kuri YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, ukande kunzogera, hanyuma unakomeze no gukurikira n'ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ikomeze bashyigikire. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.